normal versus advanced English to timode you masamada. Tiga dikha you sunduile. You zile kule beda you normal chat hedumani let's meet today. Zile kule you litu jangu manga. Let's meet today. Zile kule. Olemi advanced kone alisu tilaba beda ni let's catch up today. Zile kule. Ulbedwana. Yole kule bewali tamanga. Olemi advanced kone alisu chatishna. Let's catch up today. Oli ngaba. Zedimer matse ngani noda akni shalo. Ngani de tira tegumanga medu ni shalo beda ni. You aliba, I like you a lot. Oliba ngungne normal makone. I like you a lot. Golemi advance kone na sebeba. I'm so into you. Oli sebeba. I'm so into you. Anne. Zetimer masi you leshe desune. Ngwa khim ngalo. Beda you aliba. I'm very hungry. Oliba jangungne. I'm very hungry. Golemi advance kone sebeba. I'm starving. Oli sebeba. I'm starving. Ngwa himushila wa bewali ngune. Nga timani nga khim ngalo beda ni nga himushila wa bewali ni I'm starving olisbewa zedimar tse yunani nukhokho ngala ngani khokho nga beda utility becha how are you nali ngala ngne khokho ngala beda how are you oli bechang gulemi advanced English kone asbewa betani how's it going osbewa how is it going anne zedimar matse no to menga are you mad oli beda tikwa advanced kone na are you out of mind osbewa ngne advanced or normal masa advanced mama wo khobongne advanced ko ni no medanga bedani are you out of mind no ma jonga dawalingne olisu ni bishinga ba golini lana ma kwa timma li tama nga min leshi khwa mi sne bu sne tili shati sne mag flangne no bi jigu janye share yi ja wa tsi zatimar ma tsi follow nga mi leshi yi do ile aji se khwa see you next video